يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے آدم چوکو ما سگا ما دیم دا تک پشما پوشاک کیا چیر بدنت شما شارمگاہاں او پر ڈولداری او پرہیزگاری پوشاک جوانترنت اے اللہ نشانیانت بیتکنت کیا نصیحت وگرنت آکرما گشید کے چھ پرہیزگاری پوشاک ہما پوشاک مرادیں کے قیامتا پرہیزگارن گورا دیگ بھی بزائیں پوشاک چھ دنیا پوشاک جوانتریں اللہ گشید مراد ایمان و عمل صالح و اللہ ترسے بزا ہما پوشاک کے چھ گورا کنگا مردم و تمزن ملیکیت او تی سترہ چیر بدنت او چا اللہ بطرسید بزا پرہیزگاری پوشاک ہمشنت. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے آدم چوکو نماسگاں شمارا رد مدن شیطان ہما پیما کے در کو تنت شم پیتومات چا بہشتا او کشائیں تنتی چا آئینی گورا آئینی پوشاک تاکہ آیا پیش بداریت آئینی عیباں بے شک کہ گندت آو یہ قوم شمارا چا ہما جاگہ کہ شما آیا نگندے بے شک مجوڑ کتن شیطان ہما کسانی دوست کے ایمان نیارنت. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ہر وحدہ کے بکنت یک بدیں کاری گوڑا گوشنت کے مدستگنت ہمشی سرا ہوتی پہ تو پیروک او اللہ ہمارا حکم داتک ہمشی کنگے بگوش کے اللہ حکم نکنت پہ بدیں کارا پرچد روک بندت اللہ سرا چیزی کے نزانت. ای آیت سرا اگر مردم پر سلامت عقلہ غور و فکر بکا اوتی عقلہ کار ببندی گوڑا ازان تو فہمت کہ ای آیت تقلید رد دائنت مقلدہ ہمیں کے گوشک بیت کے تی ای کار و بے حیائیں یا ناجائزیں کارے گوڑا آوتی بے میار کرنے کو واسطہ اولا و ہمشیہ گوشت کے ای میں پہ تو پیروکانی راہ و راہ بندیں وحدی کیا آئیں گوشک بیت کے تی پہ تو پیروک کے راہ حجت و دلیل بیت نہ کند گوڑا دروگ بندہ و گوشت کے آئیں ای کار پا اللہ حکمہ کو تک حالانکہ اللہ حجبر ردیں و بے حیائیں راہ بندہ نظرہ رہو کے حکمہ نہ دند دنیا تہا ہرچی کے گمراہیں مذہب ہست آئینی بنیاد و ڈیکی ہمیں تقلیدیں و چا اللہ دیم داتگیں و درچتگیں پیغمبرانی راہا دیرینت و آ ایوکا پہ تو پیروکانی و مذہبی پیشوائنی سرا گیشیں حسن و ظن. امام راضی ہمیں آیت تفسیر گوشی قد تقرر في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التقليد طريقا حقا للزم الحكم بكون كل واحد من المتناقضين حقا ومعلوم أنه باطل. ہر سلامت عقل تہا ای حور نشتگ کے تقلید بیکاری رہ بندے پرچہ کے دراہیں باطلیں دینانی تہا ای ہوری چیزیں زن درستانی گمراہی بنیاد ہمیں تقلیدیں اگر تقلید بر حق رہبندی بی وڑیش معنی ہمشند کے باطل مذہب دراہ حق سرایاں ویشی ہر کس ذات کے دراہ حق سرانہن. تفسیر الکبیر. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. بگوش کے حکم کو تک منا منی پرورتگارا انصاف کنگے اور راست بکنت وتی دیما ہر نماز وحدہ پا قبلہا و ہمیں توار پر بدیت خالص کنوک ببت پا ہمیں عبادتا
हंचो के शुमारे अव्वली बरा पैदा कुतग हमें पैमा शुमा दोमी बरा पैदा बे च मस्जिद मुराद नमाजें बिजहर नमाजा देमा को क़िबला बिकनत उलहतेना मस्जिद बमाना सजदा व इबादत कुतग बिजा शुमे सजदा व इबादत खास पा अल्लाह पाक का वेबंत वही तहाज का सरीदार जोड़ कनक मबी उलहतिया इशिम हमें माना हम कुतग के वहद के एक मस्जिद या शुमा बिते और नमाज वहदात को रसद गुड़ हमा मस्जिद नमाज बुआनत व कस चु मगशिद के मनवती मस्जिद नमाज वाना मालम तंजील लिल इमाम अल बगावी आयत तहा हुक्मत के दुआ बिकनत चूँकि पुश्त दे में हबर नमाज बारहा इंत पमशा मुराद हमशिद के नमाज तहा मरदुम दुआ व फरियाद बिका ओ ये हुक्म हर नमाजी वास्ता हैं चूँकि मस्तरें दुआ अल्हम्द शरीफ हैं गुशे के ये आयत हमें ने मगर हशूनी कंत के अल्हम्द हर नमाज तहा वानक बीबी जमाअत बीबी या गैर जमाअत युक बीबे या गो इमाम वल्लाहु आलम बिज़च कब्रां चेस्ट कंत उदोमी बरा जिंदक कंत فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون یک جماعت हिदायत सराअत को یک जमाअत सरा जहगीर बीत गुमराही आया शैतान वती दोस्त राहबर जोड़ कुतंत बेद च अल्लाह गुमान कनत के तेचके राह सरायंत